Belakangnya hambai tembak pun belakangnya hambai Dewa ini bazar kerja ni haji banyak orang jaga zoran rumah ni bagai ada guys sini mau pandan calonnya sekarang ini mau pandan Kamu Jawa sini distrik ni tidak boleh ration card PG kayaknya ini sungguh thumani abo sini ya kau tiri kai sopai ya abo sung tiri bangsa naik tamne hinba o jaga o sung gamama kok sarai ke sini party o sidan to na halai ya Jenuk kung sung tiprasa to jodong choliano haipano amon bisingo phono kebo porisik pura bini kheto jomi krei yakhaiba jerai porina thangtiri ingkai tabu BPL card rok namu amti poribarono nai digri sung saklaiman bisingo sini monitoring committee ro thumui chini yaba yapar beki tini ek bosor sekang chini ration card sung SDM o jomarka khongmani Seng sorbomot ini Simla Bidansabha Kendra Dengri seng 115ta jama rijak amone bisingo 25 ke phai seng tau jara 75ta mangraka seng sekangni bo seng bagi rijaka ta tini bote 25 ta seng bagnai kok tongmaka haino bo Durga Puja ni sekang seng je rohmani abo jotono no rinani kok tongmani kesaro chini monpur subdivision ni je SDM Bodling thangman bagai senga je baki ration card maya ko abo te kisu din ni pore amo man kai senga amo bo bagjak na amo pai mani ya golobo sente buskang phaide bisiro go amo hainu kungrano no seng nai rijak pinai tabo joto eklogi riui maya phano ke tini amo no ration card je PG khaimani abo bagjak nai 1 number 2 number ngakai chini buskang ni 25 tarik jam Manik Bo jaga ni kami bara Suwalwar ration card mane bo bahai na tahu kan menghatap kang kay hamda ka agita an bukas ranga agita mo tong ni ration card epel tabo ke ko kata bipel das bahai mane sabo khairi ka bo bahai mo khay iko robinro nata sang khair ka mo yakti mano ga agita onek ring iba onek kosto kai tahu tabo mane te baka tahu kata ang bura bro tang malia aju malia kaba buti ga pe mang khang se sa kata apa ga agin kai kamro khai malia boyas kai chata ga ike bunyi kam khlai chan pan se sabung samu khlai chi mano ga tau pa ang pe malia ang sai sung tong se sap sap peng tu ga dam ganang ration card ga bukang pai chi malia ti khlai malia ta ga tabu magana na dik kom dam ni kang sa kata ini family ko jan pa ani o ta phai kunui ta kunui 10 ki mata ini to chungoro semani simi Tripura thani party nengoi ni akhaiba sini block committee nengoi kabang ma wai application khaimani abongkha APL ni BPL khainya bagai tabuk state government ni akhaiba central government BPL ni poriborte abo food security econo klayo PG priority group je rimani abo 2 টাকা no bo ration ni mairum ni dor mane 2 টাকা dore ration ni mairum mana kejibo tai kabangma sujug subida bo aro tongo gai abo kabangma sema bo hamjan sibing chung dorbar khlaimang saitokmang taklai sungman kha gai tini era ge sung bakjaka tini sungyang sumli sabjun mongka sumli sabjuno
और 10टा विलेज कमिटी दङ ओ 10टा विलेज कमिटीआव जों मुद दिनै 17टा जों पिजि प्रायोरिटी ग्रुपनो जों बागै रहका और नायनो माने अनेक बरक अनेक गरीब बरकनो खूब निडी फैमिली हिनि मानव बरनो गाय बाहायके सम्भव खामो दिनै त्रिपुरा मथा और जे आसुगै फान जों बागमा बाहायके सम्भव खा सिमना विधानसभा केन्द्र नियाखाबा 13 सिमना तमाकारि एडिसि केन्द्र अमो बराबरैनो त्रिपुरा मथानि यागो 2021 और पहला त्रिपुरा मथा एडिसि जिदिखा आबनि परे 2021 नो आगस्ट मास 8 तारिख सिनि बरंगना आप्रो एमएलए तमानि सिनि बिश्वके तो हाइनो बहुत समय पालन फाइका आप्रो बिन एमएलए पाइया बो अनेक साइट खा এবং তিনি 2023 नि परे हंगा सिनि तैबो फान राखा फान्दा माने परे जों साइट खा सिनि ब्लक कमिटी रो साइट खा आजागा मंत्री बो बेलाखेन साइट खा एज ए मंत्री हिसाबै अब तो 24 से मंत्री फायो आफ्टर एकॉर्ड त्रिपुरा से एकॉर्ड नि परे जो मंत्री सा फायो अब कोनो दया माया नि बागैया गाबोन परे हंगा जों बीजेपी आईपीएफटी बरक जे ब्लक कमिटी ब्लक जे एडवाइजरी कमिटी जे चेयरमैन वाइस चेयरमैन दङ बरक भाई खूब काहामखाय सालायमानि परे न इन प्रेजेंस ऑफ एमएलए आं बीएससी चेयरमैन वाइस चेयरमैन ताई बीडीओ बरक जोंनो साका जेहेतु अ एलाकानि सांगठनिक पांतुं बरक नि जे कोनो दिफानो मनिटरिंग कमिटी पांतुं त्रिपुरा मथानो गोबांबा आवन बगरे बरक आदिनो जों सिद्धांत नाका 60% आईपी दिनै त्रिपुरा मथा जेकुनु स्कीम दिनै ओल्ड एज पेंशन नि पांतुं एग्रिकालचार नि पांतुं एआरडीडी नि पांतुं तारपरे गोबां डिपार्टमेंट नि जत तमानि 60% जोंनो बरगनानि गोसिगा गाय आ जागावताय 40% आबो बरक बाहायके बागलायखा आबो तो जों साननि कगया आबरं सेबनाय इगा आबोनो तिनि कार्यकरी आबोनो तिनि सामंग फनांगै तिनि अ जागाव जों अमाहायके तिनि बागलायखा गाबो बेलायखानो एकदिके तंथक हनि मानो आसे बिसि कलक मावो चिनि बररक अन्तत ओ रेशन कार्ड काइसाफानो कम चिनि बागे कम नांगौ मानिया गरि जरा काइसाव केजी 13 टाका ताबो केरोसिन जे बाबे जे दाम खा बा जे कोनो मानै रेशननि तुबि फायनाखाय अनेक रांनि नांगौ गाबो गरिरंनि पक्षे बेलखेनो सम्भव निया गाबोन बागे जों तिनि अकबो साका जेसेबानो कष्ट टेक्ट फाइतुं नुखुंगो चिनि जारा तिनि माननाय रक अमायके जों टोटल 75 टा मानाय ताकलाय ताकलाय तब 75 टा मांग राखा चिनि अ हेजंगरा ब्लक चिनि त्रिपुरा मथानि नेक्स्ट तो ताई 40 टा तंखो गाय तब कम नमा साव जों बनो मा अनुरोध खायो जेसेबानो दुख कष्ट फाइतुं टेक्ट मानथुं तब ओ रेशन कार्ड न रेहेन डक्टर लाइजाबाथुं निनि बहक न बुनो रेहेन खांखाय तामुं नबा गामति रक गोबांमा ताबुकसिन बरक रेशन रक अमाहायके आसुके जोंबो कष्ट खाय बंनो याफोर इमानखा आबुनि परेफानो जुदि न रेहेन रक हनि खानाखाय चिन बखाबो खासाव दुख नांगौ बा फनाले रेशन से बंदक से रिखिबा गामति जारा बंदक हानाय रनो जों साव सिनि बरक जेसेबां दुख कष्ट किसाब रां पैसाबां सुबाय रहदि तब बंनि रेशन न बंदर तानार जाबायदि नाखाखाय नि नगो मुलाजा नियाबो कामलाफा खाति दं फायतुं तब फानो रेशन रक अमायके बंदक तानार जाबायदि नै जों नरनि मिडियानि बिसिंतै जत्त लुकरं न तिनि चिनि म नरनि जे कक्थुमानि न नायनाय रंग जों अबनो कयनाय ताई कयनाय चिनि जत्त ब्लॉग चिनि तंनाय चिनि जरा पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव बा एडिसिनि पांतुं विधानसभा नि पांतुं नरबो जानजानि ब्लॉग खूब काहामखाय हालो काहामखायै बीजेपी बाय आईपीएफटी बाय काहामखाय सालायै अमाखिया बागलाय माखाखाय केबनि केवर वालाय सुलाय करै अमाहायखाय निजिरा बिसिं मनमालाय नंगिया
ni nang khai tong ni bini bo khai nang কিন্তু বাঘ থানি যদি না সমান নংলাই আঁকায় অরণ চিনি নিজের বিষয় চালাইয়া হামলাই আংলাই হামবাই